Rupa na saksiji vam predstavlja 25 stvari koje verovatno niste znali o životinjama. Pa da krenemo. Na 1 hektaru zelene površine možete naći oko 100.000 paukova. Čak i potpuno slepi kameleon će i dalje menjati boje u odnosu na okruženje. Jarčevi uriniraju po sopstvenim glavama kako bi bili privlačniji ženkama. Polarni medved može da pojede do 86 pingvina u jednom obroku. Od svih životinja na svetu, žirafe imaju najduži rep. Žirafin rep je dugačak preko 2,5 metra. Inače, kad se žirafa rodi, ona ima preko 180 cm. Polovina svih svinja na svetu se nalazi u Kini. Slonov zub je težak oko 5 kg. Nilski konji su brži od ljudi. Detlić udara u drvo brzinom od 20 puta po sekundi. Kitovi ubice uopšte nisu kitovi, oni su zapravo vrsta delfina. Mi, ljudska vrsta, delimo čak 70% naše DNK sa puževima, a čak 98,4% sa šimpanzama. Morska zvezda ima ukupno 8 očiju, po jedno oko na svakom kraku. A leptir ima čak 12.000 očiju. Zmije nikada ne trepću. Bikovi u koridama ne pobesne zbog crvene boje plašta, već zbog samog pomeranja plašta. Procenjuje se da na našoj planeti živi oko 400 miliona pasa. Koze su jedine životinje koje imaju kockaste zenice. U Brazilu živi vrsta pauka koja kada vas ujede, imaćete erekciju satima. Školjke mogu da promene svoj pol više puta u toku svog života. Krtica može da prokopa tunel od čak 100 metara u jednoj noći. Sabljarke mogu da plivaju brzinom od 109 km, što ih čini najbržim plivačima na svetu. I to bi bilo to, ljudi, što se tiče ovog klipa. Hvala vam što ste ostali do samog kraja, nada se da ste uživali u videoklipu i da ste naučili nešto novo. Lupite like ako jeste, a mi se vidimo u nekom drugom klipu. Ćao!